stvarno katastrofa. Pa šta je komunizam nego sekta? Sekta, užas jedan. Evo, jučer sam vidio objavu, bolesnu, morbidnu objavu. Neka žena plava, 60 godina možda ima, pazite, indoktrinirana isto na ravnovnom sistemu kao i mnogi indoktrinirana, stavila onu jugoslovensku zastavu. Ta zastava više ne postoji, ta država više ne postoji, hvala Bogu, Jugoslavija. Jugoslovensku zastavu, crvena zvijezda i stavi objavu, 2-3 rečenice i na kraju objave kaže: ovo je, vidite, lijepo bilo Jugoslavija, vidite ovu zastavu, bilo je mir i sloboda. Pa pazite vi mentalno sklop, koliko je to ispran mozak. Pa kakav mir, gdje je komunizam donio mir i slobodu? Užas, to je diktatura. Znači vlast diktatora, komunističkog diktatora i ushod njihovog